Kylie Jenner chu afanu kumni mi lek thalak pakhat a pho chu awangin social na adong nem hle mai an thu le hlakim chang kan ngai thak ma in Milarte News hi lo subscribe la lo like la chanchin tharlam ber ne kan mule photo nia ole Kylie Jenner chuan afanu kumni mi lek chu rangkachak beng be kwalian tak mai a be tira abeng be kwal chung chu aming chut sa a cheimoi tir bok chu thalak chu Instagram a post nge a Kylie nu in chuang thei tak hian afanu chu a style aron lak tir nga le mai reality star follower million za somruk pathum zet jinga henaute thalak post hi adar chak nga hle a comment deng khong tak po adong nol bokani hemiti chungwa hi enga tingi anman mo em ni naupang chu naupang angin omtir mai ro se puiting anga chebol vak kher turem ni ti ten an komena herang kachak beng be hi naupang tan alen lutuk baga adit ton hle a naupang ti she om thei thilani thei wangin a chalo hle ani ti te naupang mai alani a he athil ti hi ban san ngal ro se ti ten an comment bok comment deng khong le boro tak kara henau te nu hian mi te soidan le post comment song te chu eng he huwa ma angai me lo hle a tuma po chang le chuang lovin athil post po chu nili ta tum lem chuang lovani Milarte News hi lo follow zela chanchin tharlam ber ne next video a kanin hule cheu don nia